Masotla mahle la elayinini sina babekhangisa mathe lisekela lendvuna kuMadlenya. Sifuna nje kuthathisa indzaba yalomunye umntwana lapha loshaywe stepmother samuka likhaya. Lesithola ukuthi-ke sibe sesiyalithengisa. Kumboka umphakathi utawucacisa ngayo lena ndzaba ukuthi ingabe emaciniso ayo athini. Siyavusela mathe kukaSwaziland News, libito lami ngizwele Martin Dlamini. Yebo kakhulu Nkosi. Sithathisa nje indzaba. Yebo kakhulu baba, ungachubeka. Libito lami ngikhanyisa mathe. Sisekela lendvuna emphakathi wakaMadlenya esiphokwaneni. Yebo mathe. Indzaba ikhuluma Nkosi izile mase iqale ekhulunywa. Bakakunene bamikise indzaba yabo esigodini. Kuthiwa sesigokelele. Ngoba umango wakhe sinesigojana lonato thize 11. Bawumikisele lesigodi lesi labakhe kuso nabo. Bamikisa indzaba yokuthi njengoba sekwashona kunene lebeka khona lapha ekhaya. Bebaletha nawo lomunye wakunene longiyena atawubuka lelikhaya. Mabafika ke lesigodini maselipotelwa. Bathi labasesigodini mabayemukela lendaba kwasukuma umntwana. Walo babe washona lamdala entombini. Wathi cha bogamese lendaba labayiletha la akayihlanganele ekhaya singakaphelele. Labanye bethu base South Africa nabo malume labangibona babukela umndeni abekho abakabi khona makulungu ukuthi sesawubuka bani la. Bathi-ke laba besigodini cha jikani ke bokunene niyoyilungisa kahle phela niphelele bese niyayibuyisa la sigodini. Efake sikanika naba lababili abasuka la sigodini bayonilalela masenihlangene kokuthi nifika nikhulumisa nithini. Mababuyela laba lababili bakhanza ukuthi lokuhlangana kwabo soba baphelele bakunene ukuthi bayihlanganele lenzaba ngalokuthi labanye basesasafika. Solo-ke kugaxe ukuthi bahlangane bakakunene bacethe bavumelane bese bayayinikisa esigodini isigodi bese siyayinikisa emphakathi. Lena ukuthi nje sekushayweni sekuthengiswe ekhaya asikwati. Kepha-ke kuvakele ukuthi lo mntwana babe sebamquestiona lokuthi wena sofika lemphakathi ufaka inkulumo yakho sibadala thina leni. Ingabe kanjalo ke. Kodwa uthi isengakafiki letulu isesesigodini. Isesesigodini nabo labakakumele basangayicethi ukuthi bayibuyisele lesigodini. Ano siyabonga. Bakala bathi ngalokuthi lo make le stepmother sisemsebenzini. Sase sicela lo muntu lo sibambe isitoko ngala ngakhona ngala ngasemphakathi ukuthi akahlale ekhaya. Manje asengibude nje sekela lendvuna lelikhaya kunene angakashoni wala khana labanye ngoba sesikhuluma nge-stepmother nyetlo. Makuvakala lelikhaya kusho kwasala abafana bababili. Belilise wabo. Belayise wakunene. Hayi no seyacha. Belingasila babe walomfana. Umfana lo shona. No angithi kunalo. Kwatala abafana bababili lo mdala ke wahlala kulekhaya. Nguye lo sane stepmother lo mzala. So ushonile ke yena sekusele stepmother. Manje ke lo lakaso nalo stepmother lo laso lekhaya stepmother. Sekakhaso. Shothi kahle lababe dala wale stepmother. Wena kunene. Sengiyayiva, ngiyabonga lokuyicacisa sekela lenduna
Sibakhulu ukukhulumisana nawe. Kungako nje sibheka ngalokuthi phela umndeni ufuna ukubona ukuthi uthi akube kwabani inyalo, akubuke bani inyalo. Ngisho ukuthi ngalesi Swati naye naka kuthiwa akabuke akusike ukuthi kwakhe ubukile. Wena kune Siyabonga sekela nto. siyabonga. Ya ke masotla mahle indzaba lapha yalapha kuMadlenya besiyihlolisisa nje ngoba lapha bese kufakala ukuthi likhaya ngazuthi sekhoya lo salithengithengisa lokhu stepmother asakhokha yena ke umntana lapha. Kuyevakala ke masotla mahle ukuthi likhaya kahle kahle angidawuthi nje nangingabekisa ngalomntwana lamkhulu likhaya ke lamkhulu liyaye libeke nalabaningi lokhanza ukuthi bathi nabathi bayikhaya basho khona. Indzaba ke kuthiwa isesesigodzini lapha sigodzi ke masotla mahle ngalesintu usho ukuthi umphakathi uyaye ube netigodzi letiba nemaduna shothi nje kunemehluko lapha la ukhanza ukuthi esigodzini kuba neliduna bese ke emphakathini kuba nenduna into letehlukene umphathi esigodzi kuyakuthiwa liduna bathi ke iseselapha esigodzini lendzaba la itekwa khona. Lobe kusinda nje sisiphuthuma ukuthi sitholele ukuthi ngathi stepmother sesifuna ukuthengisa lelikhaya lababedala kukaSwaziland News la ngikhuluma khona. Sibonga kakhulu ke nawo umphakathi wakuMadlenya lo sibambisile sisafuna emaqiniso alena ndzaba ngingizwele eMathindlamini la kaSwaziland News.